Vlog. Ayi bheka man. Ngiyavuka ngiyacabanga ukuthi ibhari phela ikhipha ngeworks efridgini. Angisho phela thina sisebenza ngama-works ukuthi i-relay or yana sisebenzi njalo. Mara bheka. Bengibusy lapha ngisebenza ngipha sengicedile nokundlula lapho phela mngani wami sengicedile nokugeza ngikhombe mina. Ngithi ukudoza leyana chufu. Bheka maya sengibhema ichufu maye phela ngazi ukuthi ngiyanikhomba mina ngazi ukuthi ngilitsiphelane lihlo mara ngilitsipile bheka. Fast bese ngibalekele emsebenzini sengifikile khona da. Bheka lama box basho ukuthi hayi blessing please unbox these boxes. Ay bakhuluma isilungu phela ngisho lapha ngeke nginichazile ngesilungu cause nanzodideka. Ngiyasho ukuthi hayi ama box angaka mara sekumele ngwa unpack mara feri pha singiyo unpack phela ngishayane apron lapho ngasho ukuthi hayi phela umosha ichef udunuseleni kanti lapha awudunusile mara yena. Ngiyasho ukuthi yo kulama box lawa maningi so bafuna ibox ye-Father's Day cause i-Father's Day iyasontela mara hayi ngiya-unboxa lapha ngiyasho ukuthi hayi yini le box le sengikhiphile ama-item lawa phakathi kwawathi ngenzini athi ngikhiphe le nyaka le phakathi iyo phela yangithola ngoba vele uyangithola nangangithola understand pha senguma lunch ngiyadla ngiyasho ukuthi hayi chicken le ngiyenza amasimba bheka 1 ngisho 1 asengiphethwe izinye izinto ngithi bavula i-tops nifake nama-CV lapha senyakaka phela lapha ngiyasho ukuthi bheka man umuntu obhema ichufu uyazi ukuthi nawukaka dingeka ichufu fast bese ngichayisile mina sengisekhaya pha ngiyacobisa nge-stop i-stop yeyona lento lebayibiza nge-Vaseline umdanso fucking wena man pha hayi bese ngicedile ukugcoka nalana ngiyasho ukuthi hayi ade ngingasonki kakhulu namuhla phela ngiyindawo ngithenga netimbomi ngibuye ngizohlala ngine-150 yokulala ngibiza le pari waza pari hayi pari phela ifuna ngikokode kibo ukuthi ivele hangigcine sengilanda bheka nepari phela mina ngiyasho ukubangani bami bonke yimi strong like bheka to be honest yimo strong utshwala ngicabanga ngani wami yenzani iBelgravia emntwanini yenzani iBelgravia hayi mngani iBelgravia emishayile kakhulu fere bheka ivlog sengiyayivala lana.